walaupun I tahu semuanya busy, tapi Assalamualaikum again, Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saya hari ini dijemput untuk bagi sharing kepada yang ada masuk kelas pada malam ni. Okay, so apa pun sebelum I keluarkan slide uh, apa ni slide saya pada hari ini, mungkin a few things lah I need to say lah. So kita nak berjaya ni, kita kena masuk kelas. Kita nak menjadi seseorang yang boleh diikuti ataupun kata orang, nak ada follower, kita kena tunjukkan kepada diri kita dulu, bukan kepada orang yang sekitar kita. Okay, so apa pun macam saya cakap sebelum ni daripada kelas saya, which is it's about yourself. Okay, so untuk berjaya dan untuk memberi impact yang tinggi supaya orang nampak kita, kita kena tunjukkan kebolehan kita dan keupayaan kita dalam apa yang kita buat. Okay, so sebelum kita mulakan kita punya kelas pada malam ini, pada siapa yang tak kata orang join tu mungkin agak rugi jugalah, sebab apa, mungkin kita tak boleh nak paksa dia orang dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh nak paksa orang. So kalau dia boleh join, dia join, Alhamdulillah. Kalau misalnya dia tak boleh join, maybe dia boleh tengok kita punya Telegram untuk diorang tengok balik apa yang kita telah ajar ataupun kita share dalam kita punya kelas pada hari ini dan sebelum-sebelum ni. Okay, sebab sharing kepada ejen kita untuk beri impact yang bagus adalah suatu benda yang sangat kata orang penting supaya ejen kita ni bekerja. Kita tahu ramai ejen kita ada yang part time, ada yang full time, tapi kadang-kadang yang part time tu lebih beri impact yang lagi tinggi daripada yang full time. Tapi berpatah balik kepada apa yang kita nak bagi tahu pada diri kita adalah, kalau kau buat kau dapat commission. Kau tak buat, kau tak dapat commission. Okay, so this is all about yourself lah. Okay, apa pun nak extra kena buat lah. Okay, macam I rasa kalau benda tu perlu, bukan rasa, I rasa benda tu perlu sebab kita dah ambil lesen kan. Bila kita dah ambil lesen, why don't you just do whatever that you need to do untuk kuatkan lagi you punya income dan juga untuk memberi pertolongan dan kesedaran kepada klien-klien kita dan juga kepada diri kita sendiri. Okey, kesedaran tu berdatang daripada diri kita. Kalau kita tak ubah diri kita, siapa lagi yang nak ubah? Tapi kat dalam ni semuanya dah besar, dah dewasa. So dia orang tahu apa yang dia orang nak buat. Okey, kita ni hanya, macam saya hanya memberi kata semangat supaya get some improve for yourself. Okay, so bila you ada some improve for yourself, that means you berjaya lah. So kalau tak ada improvement yourself, maknanya you still keep going and keep going to tell yourself, kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Itu aje lah. So kalau kita cakap lebih-lebih pun nanti orang nyampah kan. So that's the thing lah. Okay, berbalik kepada malam ni, kelas adalah bertajuk berkenaan dengan method in sales. So method in sales ni sebenarnya banyak, tapi pada malam ni I cuma akan bagi poin-poin yang tertentu saja untuk memberi sedikit semangat dan juga untuk memberi sedikit isi kandungan pada diri masing-masing. Okay, kalau misalnya benda tu dah ada dalam diri you, tak apa, you just buat dan improvekan kata orang untuk dapat apa yang you nak. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena ada satu benda yang kita rasa kita perlu dan kita buat. Okey, apa pun MC pada malam ni, Aunty Si Ariel, terima kasih kerana berikan kesempatan kepada saya dan juga kepada yang lain kerana datang hadir untuk memberi sedikit, untuk saya memberi sedikit manfaat kepada mereka yang memerlukan impact. Kalau impact tu tak besar, sikit pun jadilah kan, sebab I pun tak minta banyak untuk memberi diri kita sebagai kata orang lebih kuat untuk menghadapi apa dugaan yang diberikan. Setiap orang mesti ada dugaan dalam kehidupan masing-masing. Okay, so sekarang kita start dengan first slide yang akan I tunjuk pada you all. Apa yang dikatakan dengan method sales ni? Okay, method of in sales ni adalah berkenaan tiga benda. A, B, C.
Senang je you nak ingat. A, B, C. A, always. B, B. Bukan baby jangan baby B itu dah lain dah tu. C ada closing. Okay, so bila you ada these three method in yourself, so you selalu akan ingat always in what category. B in what category. C in what category. Tapi selalunya orang akan ingat apa? Always remember me. I love you so much. Macam gitu kan. Dalam macam, you tak ingat ke I ke? I always rindu kat you. No. Dalam this industry, I akan bagi method ni adalah method untuk you always in what category. B, bukan baby macam saya cakap dekat you tadi. B nak gimana? I rindu kat you. Itu dah lain katanya. Tapi dalam this industry, I akan explain kat you what's the meaning of the B. What's the category and B? Okay. Closing. Close tu tak bermaksud kalau you have to close to that person. I want to close to be with you, baby. Ini sebab ada kaitan tau. A, B, C ni. Baby, come here, baby. Gelak Faizal. Dia kalau part-part macam baby, close ni dah suka lah kan Faizal kan. Tetap nama Faizal juga. Okay. Okay. Apa-apa pun, closing ni adalah penting dalam this industry. Sebab apa? Sebab dalam this industry, kita ni kena closing setiap hari. Because takaful ni adalah untuk you buat sales. So method in sales ni, closing is very kata orang penting. Sebab apa? Bila you closing, you punya sale bermaksud you berjaya. Berjaya buat closing untuk you punya sale setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan, ataupun setiap tahun. Okay, guys. So this is the things that I boleh ceritakan pada malam ini. Okay. So I bercerita ni pun secara spontan. I kata macam apa yang teringat dalam apa ni, ada yang terfikir dalam kepala I just deliver sahaja. Okay. So this treating ABC ni, what you need to do is up to you. How you want to go with that. Maknanya always B, A, B, C ni ada kategori dia dan juga step dia. Okay. So next slide please. Okay. Always. Tadi kita dah cakap A, pasal B, pasal C kan. So dalam always ni, that means before you buat you punya sales, you kena ada benda ni semua. Macam I cakap dengan you tadi, I cuma akan bagi point dekat you. Certain point yang I bagi ni, I boleh explain kat you dalam ringkasan. Sebab dalam kita punya kelas hari ni, kita tak akan bagi the full things yang sepatutnya I explain kat you. Tapi I bagi full energy for you, how you want to do your sales, how you want to prepare your sales to become, kata orang, B and closing. Okay, the first thing is homework. So, what you need to do is homework. So, bila you buat homework ni, dalam homework ni adanya customer profiling, private email, question, client problem, presentation. Apa yang dimasukkan dengan homework ni, maknanya before you go buat sale, sepatutnya this is the thing that yang you kena ada. Maknanya customer profiling. Walaupun kadang-kadang you punya customer tu daripada leads. But whatever it is, you still have to do the customer profiling. Kadang-kadang kita tak tahu customer kita dapat tu semuanya, kadang-kadang ada separuh daripadanya adalah scammer. Okay, so bila you buat homework untuk customer profiling, untuk private email. Private email ni bermaksud adalah bila you dapat customer tu, you boleh message ataupun private email tu this kind of client. Maknanya bila you dah tahu dia punya customer profiling, okay, contohlah, kadang-kadang you tak tahu customer profiling because leads yang you dapat. Tetapi kalau you dapat customer profiling daripada kawan-kawan you, that means you akan dapat info daripada kawan, dia ni kerja apa kan? Jadi you dah tahu. That is what we call homework. Actually, homework ni sebenarnya, okay, dekat sini, I pecahkan kepada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Tapi PAI dah
dia masukkan sekali, jadi I tak nak you confuse. So homework ni ada 5 bahagian sebenarnya dekat situ. So customer profiling, private email, message, question, maknanya bila you jumpa ataupun you message you punya client ni, talking about the question, maknanya you message, you bagi question dekat dia, apa yang you rasa perlu bagi. So you kena fikirlah. Okay, client problem. Client problem tu maksud klien ni ada problem tak? Kita pun nak tahu juga problem daripada segi apa. Kalau pergi daripada segi keuangan kita tak tahu sebab apa dia adalah customer yang baru you dapat. Problem ni maknanya problem daripada segi apa? Mungkin dia tak ada hibah. Mungkin dia tak ada medical card. So this is berbalik kepada question tadi. This is the thing that you need to ask. Okay, bila you tanya, then kita dah tahu problem daripada klien tersebut. Okay, that's why bila you dah tahu all these 4 things, customer profiling, private email or message, question, client problem, then you do the presentation. When you do the presentation, you need to know about what you need to ask and tell them. Okay, so that's the point. I'm not going to cerita banyak-banyak sebab masing-masing kat dalam ni yang I tengok tadi daripada apa yang masuk sebagai agent dekat dalam ni untuk I deliver ni semuanya ramai yang senior-senior. So they know what they do. Dan 200 orang kat dalam ni Alhamdulillah dia need to kata orang belajar. Walaupun pada kita sometimes every day is learning process for us to learn. Okay, it doesn't mean that you dapat award, you become a champion because kita tahu dalam this industry kalau kita rasa diri kita terbaik, tidak. Ada orang yang lebih baik daripada kita dan lebih baik daripada orang tu. So whatever it is, rezeki Allah yang bagi, but kita kena usaha. Untuk usaha kita kena tahulah kan. That is the things that you always remember in your dalam mind you. Apa you kena buat untuk dapatkan kata orang kekuatan dalam diri you. Maknanya you ada kekuatan bila you nak buat presentation to the client. Okay, next. Okay, bila you dah ada homework you buat tadi, then you kena kejap Okay, tertinggal juga tadi satu sebab you ada, lepas homework ada 2 benda yang you kena buat. The first one is a homework, the second one is a target. Okay, when you have a target for this matter, okay, the 3 things that you need to, bagi kepada 3 target ni, alah dia tertinggal I punya okay, tak apa. B ni adalah the second thing, tapi before that since dia tertinggal aku tak check tadi, I'm sorry about it. Lepas homework dia ada target tau. Target dia tu maknanya you need to have your target for yourself. Bila you ada target for yourself, you nak close for that particular clients ni apa benda, produk apa yang you buat. Okay, so that's the thing you to know. So bila you dah tahu tadi apa 4 benda tadi macam question, client problem, you dah message. So you dah tahu dah apa benda. That's why you need to have a target. So bila you dah ada target, oh produk ni adalah untuk this client. 2 produk ni is good for the client. Then you dah ada target tu, then you bagi tahu klien lah, okay, since I dah tahu you punya ni, this is the thing that I'm going to tell you, I'm going to present to you, blah 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 blah. You present again lah what's the product yang you target dekat dia. Okay, that's it, habis. Okay, so macam Faizal lagi, macam Faizal dia ada target dia kan. So kadang-kadang dia tak bercerita dengan orang dia punya target. So dalam this industry masing-masing kena ada target. Target you bulan ni berapa you nak close, bulan ni berapa case you nak ada, bulan ni target you berapa you nak become what, kata orang NR nak berapa, you punya FYACC berapa, FYAC berapa. So that is consider target. Tapi that tu adalah untuk you punya diri you. Tapi target dalam apa yang cakap always, dalam always ni adalah untuk the passenger, untuk klien. Okay, so bila you tahu target apa you nak bagi dekat klien you tu, you're not going to have a problem. That's the thing. Okay, now kita pergi kepada B. B kat mana? I miss you. Macam tu katanya kan. B, yang rindu lah you nak makan apa? No, that is not B. Okay, baby, whatever it is. Okay, B adalah B
confident, creative and positive. Maknanya bila you buat benda ni, kita kena ada confident to ourselves. What the product we want to sell to the client. Then tak payah nak explain lah confident tu apa kan. You boleh tengok dalam kamus, you boleh tengok diri you adakah you confident ataupun tidak. Bila you buat presentation, meluahkan sesuatu benda, meluahkan produk yang you nak jual. Okay? Then the second one is creative. You need to be creative lah. Bila you dah bersama dengan klien, you kena ada a way how to talk to client, the way presentation, be creative. Creative ni sebenarnya you tak boleh diajar sebab kreatif tu datang pada diri you sendiri. Bukan orang mengajar you. Okay, kreatif ni adalah kreativiti yang datang, is a gift from Allah. Tetapi kalau you rasa benda tu you nak belajar daripada orang how you do the creativity for yourself, boleh you tanyalah leader you. Okay, so macam kreatif, macam I ada my things how to create, how to be creative. So kadang-kadang diorang tak nak share benda-benda kreatif ni. Sebab apa? Bila you kreatif, sebab kadang-kadang aku boleh buat, kau tak boleh buat. Kerja, oh tu cara you, bukan cara I. So that's why kreatif ni adalah satu benda yang is a gift from yourself, to yourself from God. Okay, so be creative. Confident tu memang kena ada confident. Bila you become an agent, you kena ada confident. Setengah orang, dulu I adalah seorang yang pemalu. I pemalu dulu. Tapi bila I jumpa you, dia macam tu kan. Bila jumpa you, I rasa macam I confident sangat. Sebab you yang memberikan kata orang kata orang confident to yourself. Kadang-kadang orang tu yang beri semangat kepada dia, that's why the confidence is there. Kadang-kadang seseorang tu membuatkan dia juga, dia be creative. Then the third one is a positive. Positive ni, it's so many way how you want to be a positive person. Okay, when you become a positive person, insya-Allah dalam apa jua yang you buat, Allah akan pemudahkan perjalanan kehidupan kita seharian. Okay, positif. Positif macam saya cakap tadi, banyak positif tu. You can be a good person, you can be ikhlas, you can be positif. Banyak positive thinking, positive yourself, positive whatever. Kalau you masih hari ni you rasa you tak close, kata be positive. Saya cakap, tak close. Aduh, aku kan. No, saya cakap. Cuma the way dia kadang-kadang bila you rasa you terlalu positif pun tak boleh sangat. Tetapi that is the way how you want to come to yourself. Become. Maknanya you kena, macam saya cakap tadi, confident, creative, positif. Become always, kata orang tak adalah rasa macam tu overreact ke apa, you rasa macam you tak close, you rasa macam ya Allah downnya aku tak. Bila you down, you talk to your leader, you talk to your friends. Bukannya you down, you tidur. Tidur je kerjanya. Especially Sabtu Ahad is untuk yang part time tu, boleh jumpakan klien you. Be positif lah. Maknanya bila you tidur, kan, balik tidur Sabtu Ahad, bila you tak kerja, benda jadi benda lain lah. You dah tak ada confident level kat diri you, you not going to be a creativity person. You become positif, you fikir aku positif lah, tapi okay lah, alah penat lah, malas lah, aku tidur. So no, this is the things that positif pada diri you adalah untuk membuatkan diri you lebih berkeyakinan. Okay, so that's the thing. I'm not going to tell you all the things because malam ni bukannya malam untuk kita berceramah ke apa ke, tapi untuk kita belajar satu benda yang baru supaya kita lebih, kata orang, berkeyakinan dalam kehidupan kita. Itu je. So, okay, next slide please. Yang ditunggu-tunggu. Next slide adalah closing. Bila kita tahu pasal closing ni adalah bila kita menjadi agent, kita nak sesuatu benda, kita nak sale kita tu close. Close. Okay. Bila kita close, dan kita akan rasa bangga. Bila kita akan bangga, kita ada case. Bila kita ada case, kita submit. Bila kita submit, kita dapat commission. Benda tu yang kita nak. So bila kita ada commission, so bolehlah kita bergerak ke sana kemari, kita nak beli apa yang kita nak, and then kita dah ada target kita, commission aku bulan ni kita nak 3,000, then how much you need to do. Okay, so bila kita closing, kita kena ada apa? Client. Bila kita jumpa client, kita kena client yang agree to buy.
Okay, berpatah balik kepada always tadi. Bila client agree to buy, because of what? Because you punya presentation. Dia suka you punya presentation dan you capai target you sebab apa? You bagi dekat dia produk yang ada nilai dan berkesan dalam jiwa dia. Jiwa tu penting ya. Jiwa tu penting. So maknanya klien bersetuju untuk membeli. Membeli kerana apa? Membeli kerana the way that presentation yang you beri kepada dia memberikan keyakinan kepada klien tersebut. Dan bila dia agree to buy, klien closing ni, klien decided to, kata orang, memilih produk yang you, tadi dia dah agree to buy, dia decide pula produk mana yang you dah recommendkan dekat dia. So this is the thing that method of sale ni you kena tahu kata orang cara nak mengolahkan apa yang dimasukkan yang client agree to buy, client decided untuk beli which product. Okay. So dalam masa yang sama bila you buat presentation tadi, you dah ada close, you dah kata orang dah ada target tu. So client, kita kena bagi tahu pula value of the product to the client. So bagi dia faham. So bila dia faham, jadi you not going to have a problem. Okay, bila sometimes macam medical card, sometimes you tak bercerita dengan dia, memang kita bercerita the point, tapi kadang-kadang the point yang you bagi tu is kata orang benda yang remeh-temeh. Jadi membuatkan bila dia kena masuk hospital, oh you janji dengan I macam gini, tak. Jadi kata orang make it clear. The value of the product is very important. Sebab kita menjual produk yang bagus kepada klien. So bila kita tahu produk tu adalah yang terbagus untuk dia, then okay. So dalam masa yang sama ada, the last one is the change client level. Maknanya kita educate dia. Level dia tahap ni, kita naikkan tahap ni. Sebab apa? Kita bagi produk yang bagus. And then dia agree untuk beli. Dia decided. Dia kata okay, decided produk ni bagus. Then change the level of the client punya pemikiran. Okay. So kadang-kadang kita punya level of client ni, kita cakap lain, dia cakap lain kan. Tetapi you need to have a confidence. Macam baik tu saya cakap tadi, confident level to yourself is very important. Okay. So itu yang saya maksudkan dengan closing. Closing ni, you tahu apa yang you buat, apa method yang you kena ada. Tak banyak, 4 aja. So it's up to you lah. Kalau you rasa benda tu tak bersesuaian dengan diri you, jangan buat. You buat closing dengan cara lain pula. Kan? Tapi kita nak kata orang interaction dan juga the way that you talk to the client, the way that client accept you punya presentation membuatkan you close. Jadi kalau tak close bermakna something is not right about yourself. It's not about the client. Sometimes client kadang-kadang dia tengok you macam kadang-kadang I tak habis closing pun. I baru bercerita sikit. Tak apalah Alif, I ambil produk ni. So macam, I tak habis cerita lagi. Tak apalah, I sign aja. Nanti lepas dah habis, nanti you cerita kat I lah. So macam, so sometimes people, client ni, dia not buying the product, dia buying you because of the way that you talk, the way that you present yourself. It's very important about that thing. Okay, so berpatah balik kepada the A, B, C closing tadi tu ada bercerita apa yang patut. It's up to you whether you want to follow ataupun tidak, bergantung kepada you. Okay, last slide sebelum I close. Okay, I pun tak boleh lama-lama sebab apa? I dibagi untuk 30 minit dan masa 30 minit tu adalah untuk you bercerita dan juga untuk you menjawab soalan kepada sesiapa yang memerlukan soalan dan jawapan yang diberi. Okay, negative side of closing. So benda-benda ni I tunjuk dekat you, ada tulis dah. Okay, you kena ada ni. Nervous, sound desperate, smooth, perfect, blank. Okay, nervous ni bila you jumpa klien, you cakap dengan telefon, you buat FTF. Bila you ada all these things to yourself, client not confident. Okay, to take or to you tak boleh close. Second thing, sound desperate. Kau desperate sangat kan, nak jual barang kau, nak jual produk kau, sampai kadang-kadang kau memaksa klien kau untuk beli produk kau. Padahal kau punya way of presentation is too lack of knowledge. So, klien tak confident, tapi kau apa ni kata orang sound desperate, you bolehlah dengan I, boleh dengan orang. Kalau I jadi klien pun, I tak nak. So, I cakap tak apa dah, I bagi I masa 2-3 hari boleh tak? Ataupun besok bagi jawapan kat you. Sebab apa? Bila dah macam gitu, dia dah tahu dah. Okay, perfect. Don't be too perfect. Oh, kau lah yang bagus. Kau datang-datang dengan gaya kau, dengan cara kau. Oh, tapi towards the end,
Abuk pun tak ada. Kan? Perfect dia lebih. Kan? Tapi sebenarnya you are not to be humble. The last, lepas tu, it's about smooth. Smooth ni jangan lembut sangat. Oh, ini boleh lah. Ya. Ini tu tak produk ni bagus. Saya suka sangat. Gini-gini. Okay dah. Jangan. Don't. Okay. Be yourself. Tapi be yourself janganlah kata orang terlebih-lebih sangat. Orang pun tak sanggup katanya kan tengok kau macam gitu. Okay. And then last kali blank. Pergi jumpa klien ataupun buat telefon call ataupun bagi message, bagi message, bagi message dekat klien yang bukan-bukan. Jadi klien pun tak faham. Blank. Lepas tu sebab bila you telefon klien you tak tahu nak cerita apa. I kan actually I telefon you, saya daripada sini I telefon you sebab no, they have the way how to talk to the client. Blank bila jumpa buat presentation kau mengarut kau bercakap. So this is the thing. So pada I bila I closing macam mana I buat closing, this is all the things yang I selalu terapkan dalam pada diri I, A, B and C. Okay, so always be closing. Closing tu kena, it's a must every day. Walaupun hari ni you buat presentation, sometimes besok jawapan you dapat. Tapi kalau you dapat then and then bila you jumpa orang, is good enough. Tapi selalunya macam I memang selalu buat FTF face to face. I jumpa klien which is I buat presentation tapi presentation I tak sampai 5 minit. 2 minit je. I dah cerita dia kata okay tak apa Arif, I ambil. Okay Arif, I'm okay. Kan? Itu Alhamdulillah lah you dapat klien macam gitu. Tapi bila klien you tak you macam jenis yang macam again and again, then you masak lah. And then about 1 hour to 2 hours you have to talk, 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 talk sampai towards the end you tak close. So bila you tak close you rasa frust. Bila you rasa frust, aura positif pada diri tu tak ada. It's all about negative sides. So that's the thing. Okay, so quote I for today last I dah habis. Quote for today adalah kalau nak menang bersedialah untuk sakit dan susah. Sebab apa yang I maksudkan? Okay, in English is if you want to win, get ready to be pain and difficult situation. Okay, maksud dia kalau nak menang bersedialah untuk sakit dan susah adalah setiap benda yang kita buat tu tak semestinya kita akan menang. Okay, so bersedia untuk sakit. Sakit tu maknanya you kena reject lah. Susah tu bila you pergi tempat orang tu susah nak jumpa klien ni tapi towards the end you tak close. Towards the end you frust. Towards the end you akan fikir negatif. So this is the thing that you kena face. Face to yourself. Face it. Tapi you face it adalah dugaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila you bersedia untuk menang, you hadapi sakit dan susah ni adalah satu perkara yang pada you, tak apalah, I'm take it easy. So insyaAllah, itu adalah sebahagian dalam kehidupan kita. Kita ada air pasang surut dan pasang dan tak pasang. Okay, dalam kehidupan kita ada tinggi dan rendah. So dalam this industry, sometimes kita kat bawah, sometimes kita kat atas. So bila kita berada di atas, kita kena tolong kawan-kawan kita kat bawah, tolong ejen-ejen kita kat bawah, bagi semangat, that's the thing. Sebab untuk mendapat ke atas tu bukannya senang, bukannya mudah. Sebab itu adalah preparation untuk diri you menjadi seorang yang kata orang berkeyakinan untuk memberi diri you kata orang kepada level yang lagi tinggi dan tinggi dan tinggi. Macam saya cakap tadi, untuk last my kelas pada hari ini for you all supaya mendapat kata orang sedikit fahaman dan juga tips yang saya bagi dekat you adalah kata orang diri itu penting, what you looking for. Okay, so dengan itu saya bagi pas kepada MTC Ariel pada malam ini untuk saya punya kelas. Assalamualaikum semua kerana memberi kerjasama dalam kelas saya pada malam ini. Semoga anda mendapat manfaat yang baiklah. Bukannya yang terbaik sebab ada orang yang lagi baik dan ada orang yang lebih baik dan ada orang yang lagi terbaik. Ini adalah orang biasa-biasa je. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank